Sudah namun Yesus dan imam turang kasayat dan imam mga pula. Baik tentuan daw ni daw sana. Do iya na sirvit soba na mura-mura talaga. Do garavit soba na maraw. Doktor may wanya daw sa sertipo do kilit soba ni sa kaluko ko so ito nga sa muli kaya kasi no ito kaya yata sa ano tamata kaya sip pininono benua do duro pinona mata-mata ni korno do sa muli tipo pinanono lo manibay to wa binila do muli buat to was binatanga na rana ni saya nila ko soba kasi sila ni mundo no no saya tahu ni tempat-tempat kita dengan nono mantina. Ini ada seni kalau kita pandang, kita lebih enak kita lebih tangguh. Saya kita bagi sekali tiga weekend di bawah kosulotu, dalam beramai matra ni seni turang ini lain. Kalau ini nak kita sudah bertali, nak mulai siapa di kecil kerana di bulan. Kalau masalah nyampe go, kalau ini nak tahu lebih marah ni nak keluar lebih tebel. Ada roh kita weekend ada menjadi kota nona balik nak keluar. Enda mengerai koya yang mentangan di singa di dalam. Sakit apa kan dalam muni, kena lama muni, kena lama muni tapi mai kita nona balik nak keluar. Ikaw ang ni sere. Salah udah sere gua besar tu lah, kini dia nak sere gua nak keluar. masuk. Imami lambi lama lagi na numuni tiga tambah na kalau pinalami ang mata na numuni singa na ilay. Nakalumpaw kawan, nakalaw na lere. Nakalaw ni sati ko, na biasa na kirangan. Kalau tu bisa ada bikin, na nilawa ko sulod yung mata ni singa ni kuwan. Sabi may bikin na nakalaw, bikin may mga binibinaka. Huwag ito sa mga takil, di bikin mo niya. Lalu menimbul lagu kita bisa lawan rumah, bisa orang di bidang anak terus jadi itu cuma kita nak turun. Mami lebih baik lalu menibali nak lalu komi kita lebih bawah.
mami klani tu ni mami di bola da yang matamuni kim de bola tora buga no muni serau kim samme watu sei ki mami kina ibe kim ni nak lo ni matala kuwa ta kerena no muni be bosot kerena telanga no muni be ba saw sabata kina ni mami bulan natural ni bosot ni mami bulan ni bosot ni mami bulan ruka matamuni so na be ka kim do bola la kata na mami bulan na be isikan natural im sakira na no ni bosot ni matala ni singan dendai ni bosot ni mami na kala ni bosa sabata ki mami tinga natural Meki misam-sawan, meki mamira ni torundo rawa, kibeki muni. Mamira na talaga na matakan na inday. Meki mamira na matakan na mula lewo ni sulewi kiman. Nagawali mo na kaukawan, nagawali mo na ibegi. Nagawali mo na nakakakam, nagawali mo na huli, nagawali mo na gundoni, wati ko rin kiman kina. Mamira na atana kalong. Na isuli-suli talay, isomara ka tubig kiman. Yan lebih singa nunggu ni mami mula. Membuat kelana nunggu lama sando tuti kiwi kiman yang lebih ngono nak keluk. Siku melwatan na nunggu ni serau. Yang nunggu lama sando lama ni kiman mitinga lebih ngono. Inawali nak keluk nunggu lama liu. Serta kami kiman yang nunggu ni ser dia mula lama liu ni keluk. Sampai situ nilai di kiman. Inawali nunggu lah. Inawali nunggu ni bewa rotaki. Kita ni mami di bulan tua. Kuya o soki mami ngarawa iki misa taga ki no mani serau dan mata sa di singa minaga ni na kalo meki mai buka wi bina taga le subi ki muni na suli tale se ko na pula le ni suli subi ki mam dia na singa ina wali na bula na megi na no mani bali na wali tala na bula na bisa pati bul mai yan na yau wali no milo ki mata ni kuwa imsa wa wi bina taga chu na kalo nom ni loma kibe kiman kiman mila nagalaga mai ni nom ni vale e no mataka sa ni singa de dai me tambor kibe kimuni na ni mami bon no loma ni gobi kene be lu daki ba be re mo de turang bale na president turang na prime minister lo ni matam bosia ba ni men maten tu yo misa bukan ni na telo ina lo tinga na loma muni be pa ke ni ragarawa kene be buat tulwa e buat tu kene be ngona muni sar kowi muni santo kai kina nakalo ini misalnya no matalangan no muni lo be matalo tu bakaristo eram bulati ko na liman no lo madi ubiti imami sa gambor kada taw lagi ri be ni na kani talai ina liu tagira chu ka bukaira na kana wati titinga nal mamuni sabsawana kalo kinam dire ni buno watur rawi emsa ba wala mai mami masu matagali kuwa Karena lo masalah ni mami bonua oleh orang, bonua ni saya sulit iman. Kimna sila ni mai ciko bukan dua mai ki. Kimna mai bukan orang lain ikan. Kimna lihat sila ni baik kimuni. Kimna misa tahu nak, kimna bulan nak kalau. Orang bulan, orang itu orang balik nak itu. Tapi tu kai, wabil itu tadi. Jalan sila ni bonua orang mani, bukan tu orang ni orang apa. Mami sabukan ni ni ada tiada lemah mani kena orang bulan. Selebih nak boleh bina aja nak kau. Kalau orang cuma ikut dan mata ni singa bina lagi dai. Nora pula telengan ni itu orang ni mata kali. Tapi hitam ni minggu wali kita sana kalau. Lo masalah ni bunuh buat tambah kiman. Kim sada tahu lagi ra kibe kim ni yang mata lagi kuat. Dan ni tengah nak kalau. Nora pula nak rubo, nuan ni lew. Ira sangat ni sul, ira marah matina. Kalau mani bunuh ni orang. Sama surat turang ni aku tinggal dalam mani. Dalam masalah ni berlomba, kita punya ada lewat waktu. Dalam membeli, dalam mandi, dalam masalah sebab. Ranggara wanita bisa, dalam ada kau waktu mata. Kena nomini kau kau, kena nomini bingusman. Nak kalau dia udah letak kau nama tangan di sini kita. Mami sana nomini berbulan nak turun ada buat tawa. Kalau buat tawa ni sih, dalam masalah ni tambah dalam buat tawa ku. Tuan berbulan kena non berbalik. Merasa siapa ni kalau dia Bila dah nak tunai balik, mami sahaja kami ni cina bikinnya tambah keman. Ni nak dengar bikiman, bila nomini kau. Meki mami waktu kau tak ikin nak pulang kau. Bila bikin mami telangan, meki mami nak mai boleh. Kita nomini balik.
Nomuni wali ni ramali kina nomuni wasa. Menata nomuni wasa nga. Yana bang mula na mamai mami kena lo mami. Kana bang mula talaga ni mami berdua. Ni mami lo kena matani sikini kuat. Mami saka bora ka tono ka bikin ni nakalo. Kau kimwali benaka. Ina katu kuna nomuni tamata. Sakata li ndonga. Isa daw cukup ke mami nakalo. Wana masuk kita bisa bora ni kibali lebu. Na nomuni tiga tamu nakalo kinalami. Yang mataga dinda jadi makola ni mami nakadara isilu sumay ki mami na nomini ratali ki mami sanga lugo ni mo ko ni dai mo na sanga ni na bahay ko yan ang ko na sa nalangaw din na siya dito lagi sa nagay sulit sa katiyo ng maramaran din mga tao kaya may biligat sa bigyan tayo ng Isus. Ano rin
Kaya ibu ini, kuiran ay kualbata. Jadi mo ba paspak lumata ka na turangan na mag-iisyon ka mga narawan sa milik nagis niya. Kinangono dito pinang muslimin kita ba? Orang pemikiran misalkan dia melak penuh itu orang mereka yang menitalian saya orang oh ya usah namun bisa kami berdua untuk orang itu baru bisa kami dulu untuk orang yang tentang hati na bikin minum untuk orang yang tahu. Yang saya cuma minta kendan. Yang berjata yang mereka belum kiban. Di mana tersebut itu. Yang belum meleksa. Mereka bukan lewat kerana ada. Mereka bukan lewat. Yang bukan jatakan kan kerana sercik dan kerana kulturan. Yang mereka kini mengenal. Melawan orang yang berkomunikasi dengan mata kali usahakan marah kami mungkin kamu suatu teksak juga yang menunggu baik mereka tak mungkin di bawah kusuran menurut jalan lain yang mengatakan baik kamu satu kalau sak mungkin yang menawar yang kisah yang menunggu lain lama masuk ke diskon ini mereka besok cukup komentar lagi yang lebih menunggu yang menunggu mungkin dapat kemudian kadang-kadang yang mengatakan baik sama saya ini. Lalu bukit yang dalam beliau, yang dapat susu main lawan pengani, yang dapat kailan koyong manuel, kini malam nak keluar pusat di tempat kikian, mahiu dua rasa orang kelima, mahiu sak, ini nak pasal juga orang benua dan juga nak kasih, dan saya juga nak bertahan dengan dan kita juga nak turang orang, nak turun bawah kesulut dia nak takkan. Itu lagi saja juga nak macam nak bawa kita bergerak juga. Umai kita bagi kemu bukan dengan kesalahan nak takkan. Yung belum melihat, mereka bukan lewat nak rongkat, mereka bukan lewat nak kalero rau. Umai dam saja kena takkan dah. Kita orang nak musim keluar. Mereka nak dengar yang nak sesuatu nunggu. Dengar yang pendiam. Amal yang baik. Nunggu sesuatu yang menentukan Yesus Kristus. Kemudian juga nak pasal keluar. Nak petikan nak bayar. Nak rawat ni nak kau ingat yang rawat masih talitat masih sudah dengan Tuhan Yesus Kristus. Kesaran ini saja kan macam yang mau. Nama saya keluar yang matakan dah. Yang aku cakap dah ni pendiam. Yang rawat ni dalam marah tak secuki dalam bulan yang kini tak mengeran. Jadi kita besar sekolah yang anak keluar. Mana minta besar cukup. Umai tukat yang berubah macam yang mau. Umai kita bagi kita mengenal dengan matakan dah. Sabar sekali kita.
terus na kasih dicoba na tirara terus na turang maram Leo sirong de baba ko sulod pino menen wala kay beliau Lida sa na turang na kundiwan na pitu dan usahakan di Matasinga di Garabi sudah tiga ng dalawang tibulabo dan matagal ninday na kung turang na ibataw ina hulo na konlir may turang na malo kung sa ikin na matani ko yung dalang na bos ni kita bagi sa kita bagitikinan na italay talo pero di ibataw ay matanabi na ni singa ninday kaliw na makara na pawa ang mga binawaliw na bos ni ibataw di taki na bos ni maroy kita bagitikinan na bos ni kalo bukan na mayroon mga bata yan na matalas na ni singa ninday Kata bukan nilai, na bos ni kalo er matawa me wasay weekend na may kaputugyan na lang yung bulabo dala ko rumah kabuana maten pedeliam wala ni man na bugo sa sulod kita ng dewa pula puro ito na bukuna na bukuna talaga ni babakos na kita ugiti na mutani kuwa ito lang na bos ni kita wag na laka no benak sa hoga uci weekend na matakan ni dai sa basa na kedelim Berkorban ragu di suluk Indonesia, sini musot, masa di Tirara. Seorang lislis na lilintang mga kawawataw ko na wala kayo sa na bawa-bawa di sana. Karena itu akan jadi maksimum betul. Susah na semua, yang laporan kurang itu menunggal. Susah na bapak kosong mana yang masalah itu dulu. Namanya itu masalahnya ucap sani pulang. Enak bagai orang dulu soal kali. Insan itu sana pasti pernah mengalir dulu. Mencikkan jalan pulang dari Bengkaran. Dia menarik darah beliau dari negara bata negara supaya bapak kosong musuh besar kasih kena jadi tebel negara paman malah balik besar namanya tuban satu enak kena maru satu na kalau kita karistor enak untuk semua kena negara bikin besar mau minta penerapan vital tala mau minta penerapan tahu warna lebih satu na nanti kita belum kena bikin singa kali mana Gawar itu menjadi rumah neujit saat ini bulan Desember. Anak bulan saat ini besok soal dari Bupati. Jadi saat ini dari itu saya kita sering saat ini Insya Allah saat ini bila kita tahu dulu. Anak bulan bimbing dapat rumah. Terus anak ramaru saat ini lebih dan anak sering kita sarama saat ini dari Bupati kaiso. Kalau saat ini dari rumah. Sahabat musuh ini nanti tapi kiri. Dan doli bisu kede doli bengara kede no bengara pemoro tukinan benda tukinan mandai tayo selbi mo seorai no mitai mo wano apa setiko no maro na benda intana na mandai tayo na nanda ko mo sa ni na tuki sana ro mo suti na yuyu man singan kana tiraran kana wano lo sa tiko may na tayo na long ni bro jena ni sa ngawat na sirek Orang buat dengan nabi tadi dengan nanda bengkarai, nabi amada buat bimbing dengan nanda bengkarai, nabi besar bengkarai melutu, enang karai besar dengan nanda burung bosa, kerisan keri mati sing kena bilu tadi, yang nanda besar dengan songko, yang nanda tiga songko seorang yang karai dengan songko, yang nanda minta bibagai biu, yang nanda minta bibagai turunan mati sing orang yang buat tali karab, apa mau saat sendiri kebel bikin nabi minta kena bengkarai. Orang dua kali suntik kan karai benital, kentang Anda satu nak anda sama yo, menang karai benital. Sabar ini satu karena dua satu tiga matang. Karena itu satu orang kau beritai sisu, lagi terlihat nama mubati ko. Tuhan tersebut nak kena karai benital, anda boleh mimpi satu keselamatan. Ini tengah betul bos ni ibu suti nak bulan dalam rumah. Karena itu nomor mulut dan kena sekolah dengan tapi bukan dua. Jadi kena sombong atau mati kembali orang yang lain na risiko. Saya sombong rumah tua kan dorme sampai nangkas yang kena tirara.
Kaya nabi bubalik, kaya nabi matsinga. Kaya sa ating nabi busik. Na bubuti matanda, kaya kita bikin sar. Sangay may bab natin nabi kaya mamunod sikun ko mamunod ko na bulbing karami. Nabawi natin kaya nabi sa ating matanda. Bikasar ng karami na madap sa ating matanda na namba matasingan ng karami na nasinga dulu na pinagkok. Dan dikirim na kayu matasingan ng karami sa naman ng matasingan. Siguro na mas siya na kalau kami rin rampas sama yung bulut. Kaya talabo na matasingan ng bundok. Sinatang lang mas na nakaloko. Andin pirara una naman kini chanike laki timuli rabu may bumono. Naguna sila kinaturan ni kalkala karena boy tabi siyon. Pirara kay kamuli boro meron boy tabi kitsaman. Anong dalo tulo na kabentay? Lo kita benar kabay matawa. Ang to wili tayo sa tumilo mau. Ano nga tantingan nomra watan bina uganda karabatu bina lamun nda singandina karena solimbo na lamun nda tambah abi mataw kan ngarab ken saat kena kami ko nda boleh saat kena turun di tal-tala sakare uganda kana bulu saat mo na lamun di bola ruang nda rumah narma cuma ken isu bola kere itu betul dengan saat kena uganda era abu saat mo na bola ruang rasul bola saat mo na kami ko Engarai na rumatan bui paduru na lamunan singandin. Sakari talangan kena wi mat singa dan apa itu kereti ko na da dengi na kami kuah. Kan sanamaya dosa suno jes di bulan. Dan apa itu kereti na denjar kene na dosa mena dengi enak kami sarang kuah. Anon dalu tu bulan tamala awi tauta na mada mengo. Eno itu na kabi. Eno ngara usati na bolu tu berusia. Anu cinta berada di tengkal, anu negara besar tu, anu boleh tu memusia, anu panak kok. Besok kita mati nandur, masih bukan dia siapa yang lebih, emu tua merindra, menerima berimpuntu. Mereka sejauh ini terus begitu payah dua dengan kata yang dua menilai orang, anu punya dan sahabat nak jauh, ya payah dua sahabat nak jauh, sasar nak jauh mah, sahabat nak buat tanah, sekali orang. Susah dari sini, susah dari orang kosmongan itu dengan kehidupan atau satu sahabat apa saya itu. Enggak bisa nonton sul, bisa nonton saya. Bisa nonton, nasol. Ronda share bukan di belakang, di karun raum di wasawul kedua di share. Kalau di share ada satu lah kita mau di belakang ada mesti keluh. Yang ada rawala yang ada segala bukuan.
soboleh na sere kere mensa ngarap na kalu na masu mensa masu amanda imani ago bamai na ngau na didi negi mani rungo dan na di bosa na bosa ga bi muli ya ndai matai ni ngau na nya mito tu go pura ya bonga ngana no ni bosa rarama apa kata taki na kai sini apa kata taki apa kata wai na ka salala kurangan ni mandi kelu mandi bo bina bina kan mandi na rungo to tali na bonga ni bosa ya na mata kan no ni sine dei nai bosa bai na kelu ni bosa ronga mandi sa tambeta ni ketini garu ni bulan kurangan ni mandi kelu sa ba nama te tigan ki pedli ama bosa be ke mandi sa ba ronga na no ni temata songola ti bura dola bi malangi bo bol kati di mami be kemni wosmai na kelo man sa borong na ni mata baro to nan gel bina kan yelo ke mami luki na no ni bosa me na tumbu ka buan me buliki mami me ba na tomato ni sa kan ka to ke yo na no ni tomat me tukun na lo mamuni nga ranga ni mami kelo mo ni lo rai mo ni ro ko bi mo ni to kai sa bonga tsunga na do mo ni en singile bende na kira na bi kan wa na da chisunga na bi mo ni di mandi turanga di mandi gombulan amen so akan beta na katini garwo ni bula kasa tu matanda na sinani sudu ang nanungan neo buna wena leso ni ka sawili weekend neo tobele neo semat koto ena bakasama ang lebti ko mai ena nonlai pol ni pula ni lotu na tidak akan singa ni kena sangai ti ko me mulmulum taki na dada ka ni be pa kan lom taki to ko kawa ngir na marama kan ka ti wal singa tu city ati un tali tu ngai dei dai na singa tamu ni bulon di sama na ba rau ti gani e no buni singa sudo sa ti matan ka utanga na bundau kita na singa le dei dai na daba na buni no na mai o chisu nazaba na budi non la mai o chisu kemni sana le kangu ya na ngale mo mbale ngani sini sudu keba o sakilara na budi non la mai na turanga chisu karisto ul tangan sini dei nai ako do na taro kana yang na taro ngaya tuani ya na non dei long lak ni ko soma ba bin nakaya Italia na le mo soso tadu mo tungo do na pulo soso ia di bosan sama mo dinaka na tarong dindingo usidi talata na singi sudu en singi sudu boy male bikana na singi sudu satwe matan yondo yo so mo tarungo ondo mo lebo so mo posan bimbi en daw da putanga na turan dona be posan bimbi en daw da puta ka daw buke en daw so mo na tarungo sedaba na budi no na lamai na budi no na mai sudu ka dobe ira en la rongo ti ba sune de nai luka de kena waselima tigi ne tol sa bulu lima ka tisu au sene la mai yo ka dibira ne yalo do donu mer be butuninga ko ira nai balbala au sene la mai yo ka dibira ne yalo do donu mer be butuninga nai balbala o luka tamno trati ko en sune le bende nai do ne tamno to toka nai talno ni nona mai kadillo libai dona turang ndau kumuni bada e kadillo ko chisu me do virto na tiga karua nona kisepe na tiga ros ko gabitu kana kana ronga sarida ndua sa kumuni bada ko libai na dana sa tiko ena vale ni kumuni bada asa kaiwa muria kemni sana kan na tiki nongo eto no bikenda ni ko lipa ndo kumuni bokata ega no chifu timo sana ko na kumuni bokata batiko ni tukuni ndo kumuni bokata na turango e wala ka e tukuna membale tiket membale ta turango kana yang ngel na tiwa kene matai nindu ndo binakati me mai dingarabi en la dona wanda kumuni ko dama ba to no kandin bi en ndaw ngende me tugo bwa ina makai na turango me na kila no na ka sarwa kwa ya na boso ba kiriki
ke na tolu na matanga bosa mena kila dimbi mena kila tipo dona bosa bakiriki dona bosa bakarmeia ka dotale na bosa baka iberi mena kila babina na turanga na mateni ka kene garua me kila na wili bola ke na bola kene ka tolu na turango sa kandimbi wana turango we kena ndau na fika kena no ndau marwa babina ka na itu kene mambale ni kadimi nanga simboli vai me dakumu di bawah laba ni tumu wa to na kango kene ni na kango le ndi baba koso e du sebe ke da ni turango e do turanga kulibina do na turanga buku bala tan meka sa lomo ni tuwa kan tini tan kino kwa ya men duwa na dakumu ni bawah laba ana mata ka ngaro ni kala bala turango kene karua na turango ya tazaka ana matin turong Iruci susu tirando kali tegira, na kay Roma mana na itobo ni nana bilu ta na nana daw pa lamu ta. Kini mana bali di tuwa na kamera, bagay tabi tegi ko ya, siya darda ka na rulu matin tungo, era daw wakata men kenra meda. Sa wala na ni darda ka na matin tungo Roma, darda ka na do na mata darda ka kemo ni na kamera, darda ka pa daw muni wala lama, daw lawray ni do na mata darda ka, daw darda ka mo Correct. Itu ni mana kena itu tuh, di lama kamu Roma, naik bawa apa, mereka semua ni, nanti mata. Oh ini ndak kamu di bawa apa, nak karena itu dah kamu kok. Sampai itu saya ke, naik bawa apa, mereka sulia, nak kamera di mana. Ngomong sesudah begini, sampai itu rela, naik bawa apa korato, saya ke dengan menitira, main marwah sampai sulia di Roma. Nak kaya lama kamu di Roma. Roma sendiri memang mengira, lecu, terus saya dari tunga, dari kota dia aku mengira, sampai itu saya dari Italia, kila itu Roma ya, sini dia kau itu Roma, dari kota berapa tumburan, belakang kaya lebih sudir tiba kita, sini dari Roma, bos sendera, soalnya ini Roma, mereka dia kata apa, kata Roma, belakang dan dia menikah, nandau rawat tadi raga-raga, naik tadi itu, kemudian sana kau Ngara tu na turang goli bai na dolango tu sia bikin na matar na ni sinin dai ni sangsut di tamata binak tamata ga era tamata mutu tako era tamata lawakiza era tamata kolkodo itu ni sala na nomre topo na nomre sala beira ira kila ira na don salah ko to na turango na salah kila ko na kita de kumo na ngamay na kay beliti ko Italia ken mo don turana don nung ko na ay tumay ta ko na matin tu Roma na ko ya ken ni sa do kan na kamera na ko ya na Suleiman balama na ko kawa tumay ta ko na kung daw naman ira na tamata pa lo na tamata na rawa ono dato mo aliyo na tamata ko bala ka ko sini kila ko na bolo loma ke na ramdawa na kanga kila ko ya na ka embelit kan kemni sama kan go na ka woni ka ran da kila wa na turan go ko liban taru ga tarama sile wi dai kemala mo no ni sota ba ke na turan go ya do na go na man ko go sin pinga na ko kama da do sin na sota na zaba na reaction ya do man dei ko do stop na turan go Hapo na tuko na bwana. Na kama unabia kama bwana tuhana ngo kan no itobo ngo. Kanda ngo kapa bwana no ngo. Sini mi na numi kenda. Bala no te kenda, buto ko kenda. Na kama na tuko na bwana. Omo desin dalam basunan dalam tuh saga. Ada yang ngawan butuh takut. Koto lawa kita, eso akan tarai kuai. Bala tadi itu wala loma, kata kau itu mungkin sahaja kan. Wala ya tadi kilo cisu, wala redi kau kilo cisu. Wala usah tadi kita mati cisu, natural nango. Redi kau cisu, sinti kau lima mana bani. Sekarang itu kau lima, saya usah tadi cisu, nana ni tete. Saya nggak salah.
Ngome ready ko kino chisu, ready ko saranga. Ni toka na loma, ni mana bali walwala, ni kumu di bada. Ready ko saranga chisu romana, ready ko saranga chisu. Ni muta ko tiko. Ni zakama tiko na daga mutu muto. Ni zakama tiko na daga ni bifa lo loma tak. Memang satu pun nawati mayaka, mo na daga nandaw kumu ni bada. Ready ko saranga chisu di toka saranga zakama tiko na daga mo. Ready ko chisu di saporo ka saratunga. Nekawan ni ibu nawe ini, nekadiwa kena katini. Nekawan itu ni ibu nawe ini, nekawan ibu nawe ini. Aku ni mutako. Nekadiwa. Aku ni bentang mailas na kedono. Nekatini. Aku ni kotoba na non ni yao na kedono. Ready ko chisu di saporo ka saratunga na tolalawa. Ibu nawe ini. Yan may saporo chisu na ibu nawe ini ruama. Abu rota na tunga, ready ko saranga. Ni sabo roka tu, ne ka wali munawo, mana kamu, me baka o salamani. Rongo na kanga kuno wa chisu. One ready ko kuno chisu, kai na kama chisu, e tuno wa chisu. Muria. Darongo na bosu ko kinu isanga kangu. Au na lumeto na ka. Au biar saya, orang ini dari kau temu cisu, orang orang mai berbuat. Kena mutai, o cisu yang mai berkat kilang, orang melihat itu. Kena kerana o cisu yang kau temu nabi saw, kena kata o cisu yang mai sulia, amaran dia tidak nombor. Tuno chisu ni rosa sota matili bai muriam. Rega di porro tu na lawa. Ni rega di takaba tu ni bol moga. Ni rega di bola roma tu ira tu na kani. Mai tuno mo chisu muriam. O chisu mai bota kila na lo loma lewu de talo. Kemni sana kan. Ni lora na mula ni turana no. Saya ni nak membawa. Kepala kali ni tomata ni, waktu ni tomata ni, dah menunggu ni kali. Mereka ni muria sekarang mana dah ni turun. Tomata ngoli baik. Saya ni membawa ki. Kendo nak kena kilai. Yang mana turun ngomong, kau itu akan merah. Ini dah tak main kerabo cisun Kristo. Ngomong sakali ni kau kena, kau cisun. Itu ni banggo, nama marau. Tuga ke turun yang lu tudun, biar bebu tunina naik pola-pola. Kemni sana kangu, beberapa tahun sebelum kita indai, nak kaji tu buat yang lebay, yang ngomong ada kena tukin naik pola-pola. Sabar tak lama binakan, nalu lama dewu niknu. Yang anak kaya dia kau nalu lama niknu. Turang dia gay bau nanumiau. Ni gambo manumia, orang nak kaya tu pun cisu, endai nga, daw na tirutina, may paradise. Siapa mana yang kaya, apalah, itu kundi, ni lama na kadakan, daw mo matihira na tamata loto. Iriran loto, daw mo araraw tihira. Ngay kandibi kaya. Kina na liya di panongo, bena bomulay kaya, say kaya, naloloma liyo, di manda kalo. Lama ni cisu ele sini sudu bo. Lama ni cisu ele sini sudu bo. Sini lama ni baleta tamata yamu di dom. Lama ni baleta na tamata ibaru. Bemai baga takila ni solo mani bo tiro ngana kano. Na kangu ga baga na dalata. Na ngwana ba ni sini sudu bo. Sana dalata na lo lama lebu di kalo. Ka baru tahu kaya. Bembaleti kena ndui. Yang ndui ada bembalon ndui yang tukina. Merawa ni na bombolai kena. Kasih lagi mereka wanita, industri yang sekali yang benar lain. Ocisu ekotomai nabi saw. Ocisu ekotomai nabi saw. Ready lipai apa tu nak kau lipai muriau. Nabi saw itu mau kemana sana biar kan. Era kan dari tamu open invitation end. Serta lingkungan kaya tu ni taramai. Tu ni ngawak.
muriau. Oti. Dapat kesamta ya maka dapat na numati ko baro may sabi na wasna sibuli atol wasna sibuli at tibura bi suge di ko may na bi university lilew na lubela. Arala ko berlai reza na kay rasulle may na bi ko lilew bi suge di may. Para terpilih ada program, tuba di buli, dan Allah di universiti. Bekar narawat kina, bi matanggal koroy narawat kina. Scholarship ya para utak itu. Nagkakata karena narawat kina. Kami ni sadar kang gubernur rumah tangan, dalam ada pepunon di kata keso. Karena lo banyak tambah ni cara namai bos, abang modal bekan. Mereka tu pun ada tanda di kampanye. Vision na mission na kaya pinakata mereka kama yang jalan di benua na bisa wera pinakata na kaya nga nabalikan na mereka nabalikan kina kaya kaya na maraw tamay moto ka mali kini isaw kaya ito bikan na kaya na pinakata yan na biso na din nung naturangon si Jesu Kristo kaya mga isa na kaya sino na kaya na tayo kina. Sini ala tingin na bali, sini ala tingin na dilabo, sini ala tingin na doon. Santo na bisulit ilemo, isinto na kaya ala tingin na. Nagano ni panabali ni muri Jesu. Nakabuta ito mo Jesu bilibay. Kaya minsan na kango, na muri Jesu, nakabuta ito mo ko bilibay, kaya balbali. Metula ka mo libay na wasyabat ang bula ng Jesu Kristo. Muri Jesu kaya balbali, mo laka na mo lagot kilo Jesu. Muri Jesu kaya balbali. Mo zakama na kaya zakama Jesu. Muri Jesu kaya balbali, mo ang bauta. Na kaya tukuno Jesu, muri Jesu kene balbale. Mo kosota na be kararawa iduro mo Jesu, muri Jesu kene balbale. Mo na marau. Na regi kene marau. Esulio Jesu. Kemni sana kangu. Ngone meru mo zakina do kasmo. Da bisu lekimo. Itu na mango kene tutu busatu dak. Asan biuta na kakedengan. Sambil na kakedengan goto na mo atuluan bimbi dondua. Kemni sana kangu. Gamay tuta ko libay na paano di matatarungo. Rato sa tingol kika pita so ni chemesa. Orto an bil kamay matatarpan mo ni daw. Ni kilana daw. Na daw ba arto pita mo pita chemesa kay choni. Kalbo, mo daw daw tikwa. Kaya ka salisa. E mamang dolo ko tuluan bimbi. Sa botile wakina na turango. Sa biuta tu na kakena kamuria na nono turang o Jesu Kristo. Kemni sono kango. Ngomong gay tu lagi kina na turango siya di bekile de toya. Sa kilay nga ko ya. In dua. Tandang muria na turang o Jesu Kristo. Sabi sa na tutu ni kanam ni nono bulan. Ni ngomong ay bayo kina. Memuli Jesu. Bisa sorna no na identity ya ke ira taleso. Wir na kaya matakal matangay na daw kumuli mga daw. Do tal na ko do ira kamata dapat ke na. Ya no sa muri Jesu kina. Sa nga nga bisa na. Do na dundi tibika. Ira da ke munino ka. Tale kay mo ta ka na turano Jesu Kristo ko to may bisa. Atau sabi sa ultimo mano, ito kaya, yaya, muri Jesu, sabi sa usanga, nanonilaw na. Doon talaga kami ninamakan. Ito ang nipultago, sabi sa usanga, netan. Kaya tanong mo naman ang turang mo olibay. Nakilali na may biso netan. Kapambaw niya mo, yata, patoya na tanong Jesu. Ngayon may biso tagipan ng turang.
E di uliwan no ni tano kwa bola. Na kai mane tanai ba kadang lama. Ya kan gona mai murici suki na dai biso tagi kwa na turang. Biso tagi na dana. Biso tagi na no dana. E matai tamata bala tin tamata buli. Ni kilana ko wala. Gona matai tamata dai ko songo na dai tu ke ni Yesu Kristo le biuta ba wala. Ya ra ki na bi ko ba ki yawe dai dai. Dan tambah kilana tu ba. Kem ni sana wakang. O Yesu e kota mai na bisa. O Yesu e kota mai na bisa. Ramadan kai tu no pa. Muria. Gitu tiada no me bala bore muria. Ena ke musuh pa itu ni bala ko. E sini kali ni kata ni no me muria ka, ni no me muria Yesu, ena no dei bala makawa. Lebih kan muria Yesu ti ko ni. Lalu mo. Nanti sulit juga kau itu dari bal-bal. Esok tadi kita dari tulis di bawah, mau bisa bulan mo, ucap gaya tulis sih. Oke lah ni soal tulis di bawah. Oleh sebab ini bisa orang menjauh. Kalau dah tu tulis di bawah, wah wajib mana go, bisa mana, orang gaya tulis sih. Sintu na cisu beli bawah. Tu nangal cisu beli bawah, bukan? Muriawa na bisa ko kay may dakaba na kamulo ko. Kaya minsan na kamu na bisa ko maliti we kau tati mo yung Yesu Kristo. Non de tanungan na muriwa. Ututi kay kau tamo Yesu ke menino kamu. Kau tamo Yesu na marah. Yesu kau tamay na marah. May mga takilala mo lama. Kau tak main pisau. Kau tak talaga may biganda na marah. Kung ano mo si tuno ko ya, o sa sila may kadimira. Na yelo dodono sa longa may merabe buto ni na ibalwala. Ni labuti mo sa mga buto ni na makango. Na fa na do buto may no do bakasama. Lembra na ni mo na labuti ka na mo sa mga buto ni. Dong basi ko may so na bakasama mo. Dua yan ni bolota mo makawa. Sultan kambara juga muna ng bangsa tangi ngomong mo lumutagi ko ya yung Yesu mana yang main itu tadi may bukan jauh ni bebe tu nya damu to pa kailangan kay tumulo pa daw rek kino malan ini lang ni dona yawe in Yesu ya de Gori tu watu kono Yesu ko to mai ni ngone ya to kina na bibu tu na dombasi kana repite na marondina ena nonde mula ono gala to ya na kangu ke patolata na sibi suzugo odola Yesu bibu tu ni ena na ruwata na repi ke na mara kela ndor katale ni ngone muri Yesu kina ni ko muri Yesu sana kay kito butunga na no mo tu Rumah rumah bina na ko semua gay marwa. Ni ko sema na muri Yesu no mo katutusa na mama nda wale te bunga. No mo katutusa na mama nda wale te. Iya ni ko samba ka yung muri Yesu. Bala te tolu ka kila mo no muri Yesu tikena dua. Ni ko samba kay kila ibo na. Kene ka ruwa. O samba kay kila mo na dai bala vai tu bi ko. Kene ka tolu samba kay kila mo na ka Niko kilamo binaga na tong nakango sangai baga tito mutaka na nonda baga tutusa. Kada baga ramai lebu taka cipo na marau enes dia mai bikiana na nonda. Bala tuda, dai bala zanga ko para rau tegi kada tu na teman. Muri Yesu ke beli na kango. Muri Yesu ona kilamo binaga kin na kelo. Ona kilai ko kin na baga binaga. Wana ngai kilama bina kana lepo ni bala mo sai tunggo biken san ngai raw ni na tito muti nga na lepo nga na bala ni no muri Yesu na tito ni no na botu tusa na rabo lepo ni ndere ke no mara e de sulebe kana ta no to so bo ni ke muni sa lo ka vula sati ko kana waro te ken bo bina
ni ko sisu e ko to mai na lo ni ko bai bota kila ko to mai na bisau kina mai sulia re ki na marau dan nona sarwata na bulongo dia mo marau ida na bulongo non baga kina re ki na bulu superma ya dari kono teman de bele longtang kalau ngata na bos sarong raw weekend ela sigo bele la sando no mas dingai buke ke mami turaga dia mandi kalau mami wala na binaka no mo di bos sarong weke mami bulan ibe ko sarra rataki don ba lo mataki nama nailao ke no mulungu turaga dia mandi kalau na kawal nga dina woti dia mandi turaga kebaka ke mandi muri ke muni ranga cisu mandi bo bina mami samuri ke muni ke mami nanga kilanga titombo ni nomo ni lolong dina bo takilabe ke mami muri ke muni ke mami narawata na bisong dina ke mami muri ke muni ke mami narawata na de ke na marau sabu mandi ke muni bakalo ngatar na bulan ne di baba koso e kuku ne mane kalo na katina garo di bulan mami sodo rumen ke mami sanini ni ngina baro tegi ke mami orang di mandi kalo ya do ni sudu ga yalo na di mandi bulan orang di mandi kalo na roke na bisau ge na bulan regi ke na marau mai bikin ni bakalo ngatar na ni bosa e men masu na ya da cisu ngana ni gemni de mandi turanga de mandi bulan amen tuntuan na ngona betul na kumis lo tunggara betul Baru saat cuma wanita ngomong bos ni keluh sampai terus saat juga na bawa bisa makan terus keselamatan nasa wali na harus keluh dan ikut kendali yang malam dekat yang paling sih sudah saat matang ngomong na may sudah na keluh dan masih na kalau saat kena wani baru satu yang boleh berkarai dengan orang tamu aku kena buat maksudnya itu suatu yang benar bukan bos kawan kalian. Satu nunggu lebih kan kalian maksing, negara sekali nonton ser, pomat singa, dan nonton susu dan nonton warna atas dan nonton saat nonton terorong buat siapa, masih boleh kita satu kena bawa satu sama kan. Akhirnya saat nonton mata singa kita ada, maksing nomor dua kita harus coba yang nonton ser, dan nonton susu, masa balik. Asal itu orang orang yang dapat kita karepkan dengan hubungan habis anda kirana remat singa sa sudah kemarin main karepkan dalam mesir karena sudah pasal sunu bisa kirana macam berdua karena kena bergerak main langsung dari hubung dan boleh bisa bertanya nasional. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala
oleh Majelis Berdua yang masih berdua penguasa kena berurusan kesehatan. Betul.
berhasil betul terhadap semua saya bertanya. Saya kira maksimum berbaik. Bersama nomor 10 Nomor 10 Sena nomor 5 Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Awal macam itu dah rasa macam berlima kau macam mana bisa macam berapa. Yang sudah bertemu
Sawalemo pasangan ikadwe kita manda sesuatu pasangan itu ke memang desain untuk sangat kena anggaran sini nomune watang bina kanan kuah dan keker di watau dan suka nalu di wawasan semuanya bisa nama negara kami yang gorosangan tersakirin lima ser itu nonton orang orang satu nonton umum Krisan tentang wanita ini banyak kami pun tentang Mesir. Ini kena main sungai satu nonton bukan tentang Kaisar itu. Pasal cuma di situ itu sudah kena walau dua, walau moral itu $100, $1 walau kena itu $100 rawit $100. Yang saya sesuatu macam pun dua barang rawat $100. Macam nomor $1 $100, materi $100, $1 $100, dan satu buat $2 sesuatu macam nomor $100. Macam nomor tu, bilset $1, nomor $2 nangara $100 tanggal $100, bukan $1, budi buaya, rondo $100. Sesuatu sesuatu macam nomor $1 itu nomor $1 orang macam nomor $1 $1 $1 nalar bagi $1 asal $5 ni selalu $1 ni sesuatu macam nomor nomor $3 macam nomor 5 korban $1 ni benar $1 nama nanti korban sesuatu macam nomor 5 ni $1 macam nomor wanita $1 motor sendiri $1 Wanaran nanti $5 pembuatan $1 pasangan $2 $1 $2 liusan susul macam nama mantan $1 liusan susul bersejarah mantan bulan Desember donan rawat $1 nasa masuk. Pero sa tiyo nilangan na sermetri ke nonton be bona no binga na buni tu sa warita na turra na tirara asa kirenga me bi mani tulu kere sa tiyo ke na ngwani ko na watambui na na wala na kalou de kabendai pero di be bona no bi me ni ko ti mai na no muni woni sere kere ke na sulu wasa na no te ko ti be kala en singel ni singendai ina lago tingana serko sa kina sa tugari mga tao din matilewi kita na masu ni wakar watatak masu italat kita na susu na kaciri kadi ser laurai ni sa kina ng nalotu na singile ni singandai
no. Sa kimani. Sudah kimani tinggal ko hindi nila ko kamuli kimani. Kalau pun salah ketik ko, apa nama tu pegliama, drama kan salah, kalau tanam buto, mana pinjaga, jika tu sangat tanam ni memang aku dulu mesti dari Malaysia ko, memang dulu yang kita pegliama, mereka tanam sampai sudah, kalau kalau ni mandi di sini, ina boleh bulan ni tengah, waktu orang tegrau atau di tegrau nabi kini. Yang melalui itu jauh itu nak nabi ngau itu tu tak kimai ngau mana ngau apa kesulut. Terpandang nabi ngau itu nak keluar. Di batam gue di waktu rumah tak. Berai sekti negara negara di rumah. Tahu nak itu nak tanya orang. Tahu di terus tu orang bau tu nak keluar. Namun di luar sini cakai nak keluar kata boleh boleh. Sudah kita jadi kata. Waktu di tak kimai tinggal itu ni nak keluar. Ane mani wari kemi tinggal sama tua. Tapi kemi ni aku bisa buat tengguna. Sementara di kemani, ane minggu kalau bos. Pas kemani ni buat dia, kalau kemani tinggal ni minggu, puncak kerja dalam minggu Allah malik nak perlu. Kalau Allah mencisu, nak buat dia di waktu kota. Ya Allah mungkin ni Allah tahu. Bisa tiba-tiba ngabak kemani. Aku logo, ane batu gua, ane bengkau nak kerja ni minggu lah. Jadi kelas aku yang tak kuat serangan.